Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, alhamdulillah wa syukur atas izin Allah kita bisa bersama di sini. Dan tentu saja sholawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena risalahnya, karena beliau, perjuangannya beliau, kita menikmati keiman, manisnya iman seperti ini, manisnya kebersamaan. Baik, malam ini kita akan belajar Iqra kelima halaman pertama. Ada Bu Erna Lombok. Silakan Ibu dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu Alhamdu walhamdu walhamdu ma'al hamdi ma'al hamdi bil hamdi bilhamdi lakal hamdu lakal hamdu wal asri wal asri wal fajri wal fajri bil fatihati bil fatihati fil kitabi fil kitabi bil islami bil islami wal imani wal imani wa mra'atuhu wa mra'atuhu was wastaghfirhu. tidak kelihatan Pak Ustaz. Oh, ketutup ya. Nih, ada yang masuk nih Bu, wastaghfirhu. Belum kelihatan. Belum ya Bu. Ada. Nih. Ya. Wa mra'atuhu wastaghfirhu. Kita baca apa adanya dulu biarin. Iya. Belum ada Bu? Belum. Oh, belum. Belum, kenapa belum? Wastaghfirhu. Wastaghfirhu, yang ini Waqtarib. pendek. Waqtarib. 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 Yang ini Bismika. bismika. Yang ini Malaqori'ah. malqari'atu. Dibaca apa adanya semua. Nanti kita Oh. ulang, dihentikan. Yang ini Wal adiyati. wal adiyati. Yang ini Bil marhamah. Hilang. bil marhamah bil marhamati. Yang ini Bu, fil ardi. Oh iya. Iya, ini Fil ardi. Fil ardi. Yang ini Bu, alal afidati. Alal afidati. Kemudian Fil jahimi. fil jahimi. Kemudian Lil kafirina. lil kafirina. Wal musrikina. Wal musyrikina. Wal musyrikina. Nah, Ibu sekarang dari sini coba ujungnya dihentikan ya. Karena ini udah Iqra 5. Karena baca Quran itu ujungnya harus dihentikan. Coba Bu. Alhamd. Alhamd. Gitu Bu ya. Alhamd. 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 Kemudian. Walhamd. Kemudian. Ma'alhamd. Ma'alhamd.
bil hamd bil hamd Bilhamd. lakal hamd Lakal hamd. Hamdu jadi hamd. Ini namanya wal waqaf isyarah. wal asr wal asr Wal asr. Bagus. wal fajr Wal fajr. bil fatihat. Bil fatihah. Tanya jadi ha ya. Oh, Tamar butoh. bil fatihah Bil fatihah. Yang ini. fil kitab Fil kitab. bil islam Bil Islam. Dihentikannya ujungnya ya Bu ya. Jangan diislami. Kalau baca Quran bil dihentikan. Jadi sukun. bil Islam Bil Islam. wal Kemudian iman panjang Bu. wal Wal iman iman. wal iman Kemudian wa mro'atu wamra'atuh. Kemudian wastagfirhu wastaghfirh. Gimana Bu? wastagfir Firh. Firh. fir Wastaghfirh. wastagfir Kemudian wastagfir waqtarib waqtarib. bismik Bismik. Hamas. bismik Kemudian malak qari'ah mal qari'ah. Kemudian wal adiyah. bukan, ini mah tetap tak ya. Kalau yang berubah Oh, ha, kalau yang berubah ha ini tamar butoh. Mal qari'ah. Kalau ini mah tetap t, tak perahu, tak tangis. oh, Wal adiyat. T tetap T, tapi pecah karena hamas. oh, Wal adiyat. Ya. wal adiyat Kemudian bil marhamah bil marhamah fil ard fil arab alal afidah alal afidah fil jahim fil jahim lil kafirah lil lil kafirin kafirah. Oh ya, lil kafirin lil kafirin. Kemudian wa musrikin. wal Oh ya, musyrikin wal musrikin. wal musyrikin. Baik, kemudian ini. Iya, ini ya. Maktasabat Maktasabat. maktatalu Maqtatalu. fil ard Fil ard. sayubtilu Sayubtilu. wa maqami Wa maqami. wa bil akhirah Wa bil akhirah. minal goiz Minal ghaiz. wal afidah Wal afidah. mud'inin Mud'inin. gisawah. Gisyawah. Hilang lagi Pak Ustaz. Hilang lagi. Ya Allah. Gimana tuh ya? Ini nggak apa-apa. Ibu dengerin aja ya. Nanti dengerin. Maktasabat. Maqtatalu. Fil ardi. Maktasabat. Maqtatalu.
fil ardi jadi fil ard. Sayubtiluhu dihentikan jadi sayubtiluh. Ayubtiluh. Wa maqami tetap ya dihentikan tetap sama. Wabil akhirati dihentikan jadi wabil akhirah, ini tak marbut. Minal goiz, jangan goiz, jangan goiz karena ini bukan huruf qalqalah. Wal afidata dihentikan jadi wal afidah. Mud'inina dihentikan jadi mud'inin. Gisyawatun dihentikan jadi gisyawah. Sudah kelihatan lagi, Bu? Sudah, Pak sudah. Ustaz. Terusin ya, Bu ya. Mu'jizina yang ini. Mu'jizin. Betul kalau dihentikan begitu ya. Mu'jizin. Kemudian. Minal musrikin. Minal, jangan minal tapi hati-hati. Minal, ingat. Ada jeda. Minal musyrikin. Kalau dihentikan ya. Minal musrikin. Kemudian. Wahum. Wahum. Bil mu'minin. Wa mau'izah. Pendek. Wa mau'izah. Wa mau'izah. Kemudian. Fitughyanihim. Fitughyanihim. Kemudian. Wal asal. Wal asal. Wal asal. Kemudian. Kamiskah. Kemudian. Fihasmuhu dihentikan jadi fihasmuh ya, Bu ya. Fihasmuh. La yuhizna. La tu'a bukan yu ya, Bu ya. Ya. La tu'ahizna. La tu'akhirna. La tu'akhirna. Gufranak. Kemudian. Habis. Oh, habis ya, Bu ya. Masya Allah. Ibu harus banyak berterima kasih sama Bu Rehan ya, Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Ustadz. Udah orangnya cantik, baik hati, tidak sombong. Sabar. Ya Allah. Sabar. Ibu jangan pernah ya dia dikubur mati kalau belum meninggal ya, Bu ya. Iyalah, pas saya hidup-hidup dikubur. Baik banget ya Allah ya Rabbana ya. Banyak didoain dalam sholat Ibu ya. Berikan kesehatan, berikan keberkahan, biar bisa menemani saya, selain Bu Wanti dan yang lainnya ya. Karena saya juga kalau sendiri nggak bisa. Iya, capek Pak Ustadz. Bukan soal capek juga, Bu, menangani itu ya karena kalau Ibu hanya berharap belajar sama saya aja beda, Bu. Kadang-kadang Ibu masih ingat gak dulu lagi kuliah kita dosen kan pinter ya, profesor doktor. Tapi kalau dia ngomong malah kita nggak ngeh. Kenapa kalau dengan asisten dosen malah kita paham gitu? Karena otaknya asisten dosen itu sama dengan kita. Kalau dokter, profesor dokter itu saking pinternya dia dianggapnya kita sama dia gitu kan. Nerangin tuh ujian, ya udah pas ujian nilainya C, D semua kan. Karena memang profesor dokter mereka udah segalanya udah di otak. Gitu. Levelnya betul. Nah kita makanya ada asisten dosen. Nah Ibu Mbak Rahma ini, Mbak Rahma
basis di sini asisten dosen. Kuliahnya di mana? Kuliahnya di Hong Kong loh, Bu. Di Hong Kong, Masya Allah. Ya, Bu, Iya. ya. Di Hong Kong, Masya Allah. Di Universitas Ari Ramadan, Ari RKM. Di RKM. Doain ya, Bu, ya. Biar dia tetap Sama sehat. Ustaz. Ya, hari-hari ini dia lagi lebay, Bu, lagi menangis karena teman-teman sejatinya mau pergi. Padahal dia nggak kemana-mana kan, temen juga di sini juga gitu. Karena memang Oh, kebersamaan itu gimana ya, Bu? Hari-hari bersama terus enggak iya, sudah gimana? saling sayang. Sayang iya, Bu. Ayo, Bu, diterusin lagi, Bu. Amina, dihentikan jadi amin. Ya, Bu. Amina, Mm-mm. amin. Kemudian Nasta'in, nasta'in. Kemudian, Bu. muhtadin, Muhtadin. Kemudian ainal yakin, ainal yakin. Kemudian waturi sinin, Wanturi sinin. ya'zibun, Mana? Yak bukan ya ya, Bu. Yak, 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 kap, yak. yakzibun, Yakdzibun yang ini. mustahzi'un, Mustahziun. muhridun, Ainnya, Bu, ya. Mu'ridun. mu'ridun, Mu'ridun. muslihun, Muslihun. fil uqad, Fil uqad. Fil uqad. Uqad. Fil fil uqad. uqad, Iya, fil kemudian. uqad, Fil iza, uqad. Kemudian. iza hasyad, Idza hasad. Kemudian. tuzlil, Bukan tad, Bu. Fi oh, tadlil. fi Mm-mm. tazlil, Fi tadlil. Kemudian. ashabil fil, Asha ashabil fil. Kemudian. yah talifun, Kotor, Bu. Yakhtalifun. yah, yah, Yah. yah, Mulutnya jangan dimonyongin. Yah. Mulutnya dibuka kayak orang senyum, Bu. Senyum. oh, Yah. yah, Kebayang, Bu, saya lagi senyum. Bibirnya dibuka. Bibirnya dibuka ya, Bu. Ya, mulutnya dibuka. Yah. yah, Yah. talifun, Telepon. Jangan. Telepon. Jangan dimonyongin ya, Bu, ya. Yah. Telepon. Ibu ini lucu ya, Bu. Masya Allah. talifun, Yakhtalifun. Kemudian. minal mumtarib, minal mumtarin, Minal mumtarin. Kemudian yang ini. Yang ini apa namanya, Ibu? Ayo baca, Bu. Aduh. Ayo, Bu. wa qaumuhuma lana abidun, Wa qaumuhuma lana abidun. Kemudian. wa ma bainahuma Baik, la, jangan baik, baik. Wama wa baik, ma baik, baik. bainahuma laibin, Wama bainahuma la'ibin. zalikal fawzul azim, Zalikal fawzul azim. kazalika najzil muhsinin, Kadzalika najzil
sinin. Wahum la yash'urun. Wahum la yash'urun. Hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Kemudian fil azabi. Fil azabi mustarikun. Fil azabi mushtarikun. Malakum la tanasarun. Malakum la tanasarun. Wa aksaruhumul fasikun. Wa aktsaruhumul fasiqun. Fama lahum la yas'urun. Fama lahum la yu'minun. Fama lahum la yu'minun. A'lamu ma la ta'lamun. A'lamu ma la ta'lamun. Min haitsu la yash'urun. Min haitsu la yash'urun. Kemudian Zul jalalil wa ikram. Dzul jalali wal ikram. Diulang lagi. Zul jalalil wal ikram. Bukan linya gini. Dzul jalali wal. Dzul jalali wal. Dzul jalali wal ikram. Dzul jalali wal ikram. Dzul jalali wal ikram. Coba lagi, ayo. Zul jalali wal ikram. Dzul jalali wal ikram. Kemudian. Watawasau bil So. watawasau bil marhamah. Watawasau bil marhamah. Kemudian yang ini. Nggak kelihatan. Iromaza. Ini. Nggak kelihatan. Iromazatil imad. Udah. Yang paling bawah. Yang paling Iya, bawah. Kak. Iramazatil imad. Iromazatil imad. Kemudian. Wafir. Yang berikutnya. Kelihatan? Wa fir'auna dzil autad. Halo, Bu Erna. Sinyalnya kayaknya ya. A'lamu ma la ta'lamun min haitsu la yash'urun. Dzul jalali wal ikram. وتواصوا بالمرحمة إرم ذات العماد وفرعون ذي الأوتاد. Ya ini Bu dibaca lagi. Fil fulkil mashhun. Fil fulkil mashhun. Jangan banyak fil. Banyak kayaknya. Fil Dicentak aja Bu. Fil fulkil mashhun. Fil fulkil mashhun. Dipanjangin. Fil fulkil mashhun. Fil fulkil mashhun. Coba lagi.
fil fulkil mashhun. Kemudian Wa nahnu lahu muslimun. wa nahnu lahu muslimun. Kemudian Fama lakum kaifa tahkumun. fama lakum kaifa tahkumun. Wa ma kanu muhtadin. Fama oh, Wa ma wama ya. Wama ya kanu muhtadin. Kemudian ini Bu. la yuflihul kafirun. La yuflihul kafirun. Wal khusranul mubin. Huwal khusranul mubin. Kemudian Bil akhirati hum yuqinun. jangan ditekan. You. Oh Nah, lagi. Bil akhirati hum yuqinun. Bil akhirati hum yuqinun. Kemudian Wa hum la yas'urun. wa hum la yash'urun. Bal ajibta wa yaskharun. Bal ajibta wa yaskharun. Kazalika naf'alu apa? Kazalika naf'alu Bil mujrimin. Bil itu Oh bil. ya. Kazalika naf'alu bil mujrimin. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Kemudian Sanasimuhu alal khurtam. sanasimuhu alal khurtum. Kemudian Ulang Pak Ustaz. boleh. Sanasimuhu alal khurtum. Sanasimuhu alal khurtum. Kemudian Wahazal baladin. Wahazal baladil mana dia? Ya. Ini Bu. Ya. Wahada. Wahazal baladil amin. Wahadzal baladil amin. Kemudian Makanu bihi yasta'ji'un. gimana? Makanu bihi yasta'ji'un. Ini. Ulang Pak Ustaz. Iya. Ya. Makanu bukan kana ya Bu ya. Makanu bihi yastahzi'un. Coba lagi Bu. Makanu bihi yastahzi'un. Kemudian Wa ma kana minal musrikin. wa ma kana minal musyrikin. Kemudian Humul yawma mustaslimun. humul
yauma mustaslimun. Sirot, siro, siroat, apa ini? Sirotokal. Siroat, Sirotokal. sirotokal mustaqim. Sirotokal mustaqim. Kemudian yang ini. Ya, abadan dihentikan jadi abada. Abadan, Mm-mm. abadan. Yaumal qiyamati wazna. Yaumal qiyamati wazna. Wa adiyati subha. Wal a. Wal Mm-mm. wal adiyati dobha. Wal adiyati dhabha. Falamuriyati qadha. Falmu falmu falmuriyati qadha. Kemudian Falamugiyati subha. falmugirati subha. Falmugi falmugirati subha. Iya, falmugirati subha. Kemudian yang ini Bu, Pak Asar. Pak Fa'asarna Asar, Pak bihi. Asar. Ya. Fa'asarna bihi naqa'a. Fa'asar fa'asar nabihi naqa'a. Fa'asar nabihi naqa'a. Kemudian Fawasatan fawasata fawasatna fawasata fawasatna bihi jama'a. fawasatna bihi jam'a. Kemudian Wa khalaqnakum azwaja. wa khalaqnakum azwaja. Kemudian Wa ja'alna naumakum subata. wa ja'alna naumakum subata. Diulang. Wa ja'alna naumakum subata. Waja'al waja'alna waja'alna naumakum subata. Kemudian Bil ahsarina a'mala. bil akhsarina a'mala. Kemudian Yuhsinuna sun'a. yuhsinuna sun'a. Kanu min ayatina ajaba. Kanu min kanu min ayatina ajaba. Wazidnahum huda. Wazidnahum huda. Atasan dikit. Oh iya, ini Bu. Fasaufa. Nah, pasaufa yata usubura. Fasaufa yad'u subura. Diulang.
Fasawfa yada'u subura. Fasawfa yad'u subura. Wa yasla sya'ira. Wa yasla sa'ira. Kemudian ini aniyatin dihentikan jadi aniyah. Ini yang dikatakan tak marbutoh jika dihentikan berubah menjadi ha. Yang Aniyatin, ini sekarang ya. aniyah. Aniyatin, aniyah. Tasla naron hamiyah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min Tusko. Jangan tusko. tusqa min ainin aniyah. Tusko min ainin aniyah. Lisyaqyiha radiyah. Lisa'yiha radiyah. La tasma'u fiha Pendek. tas la tasma'u fiha lagiyah. La iya. La tasma'u fiha lagiyah. Diulang. La tasma'u fiha lagiyah. La tasma'u fiha lagiyah. Kemudian Malam tukhit jangan bihi. malam. Malam. Malam tukhit bihi khubra. Malam tuhit ya. Malam tuhit Tukhit bihi bihi khubra. Kemudian bihadzal hadisi asafa. bihadzal hadisi asafa. Manahnu Manahnu. bimustaiqini. Jangan manahanu. Ma Manahnu. Manahnu. ma manahnu bimustaiqinin. Manahnu bimustaiqinin. Kemudian Wa huwa khairul khairul. haki. Khairul. Jangan khairul. Wa Khairul. huwa khairul hakimin. Wa huwa khairul hakimin. Kemudian Hal ataka pendek. iya. Hal ataka hadi. Hal ataka hadisul junud. Hal ataka hadithul junud. Kemudian Fir'auna wa samud. Fir'aun wa Thamud. Kemudian Iza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Laisa Liwaqa. liwa'atiha. Laisa liwaqa. Laisa liwaqa'atiha kazibah. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Kemudian Wal qamari wal iza qamari. Wal qamari. wal qamari iza talaha. Walnya jangan ada sisanya ya. Wal. Wal Terminal. wal Wal. Jangan wale. Wal. Wal qamari idza talaha. Ayo, wal. wal qamari iza talaha. Kemudian
wal ardi wa ma tohaha. Wal ardi wa ma tohaha. Tohaha. Ayo. Wal ardi wa ma tohaha. Iya. Wal ardi wa ma tohaha. Iya, ini selamat bergabung saudara-saudaraku. Ada Iqbal Hijrah, ada Mage, ada Uti Maria, ya ada Mbak Mir, ada Pak Fidal Trija ini dari Padang ya, udah ke sini. Nanti Pak Fidal mudah-mudahan ini lagi ada perombakan ini, perubahan jadwal. Kabinet. Kabinet. Iya kan, biasanya Bu Wanti yang megang karena beliau sibuk. Nah, ini beliau mau bebas tugas gitu ya. Nah, saya belum dapat menterinya lagi nih. Belum dapat. Jadi Pak Pidal nih jauh-jauh Bu datang dari Padang ke sini. Dia udah melihat, waduh hebat Pak Adi katanya nih. Rumah yatimnya udah bagus. Alhamdulillah buat ngaji. Nah, dia mau ikut ngaji nanti ya. Tolong diingetin aja Pak Fidal, nanti kita atur jadwalnya, yang lainnya juga ya. Insya Allah kita akan terus dan terus mengaji, ada waktu ya mudah-mudahan. Ayo Bu, masih terusin lagi Bu. Ayo, wal komaru. Wal Wal, komari wal. iya. Iya, wal. Wal komaru bihusban. Wal komaru bihusban. Ayo. Ulang Pak. Enggak. Diulang boleh. Wal komaru bihusban. Wal qamaru bihusban. Wa wazo al mizan. Wa wada'al mizan. Fa aksaru fiha fasyad. Fa aksaru fi hal. Jadi pendek ya. Fi hal pasar ya lagi. Fa aksaru fihal fasad. Fa aksaru fi hal fasad. Yudo afullahumul azab. Yudha'afu lahumul azab. Watazahakuna awalan tabakun. Watadhakuna wala tabkun. Ulang Pak. Boleh. Watazahakuna wala tabakun. Watadhakuna wala tabkun. Zalikal hizyul azim. Zalikal Zalikal hizyul azim. Kemudian Makisina fihi abada. Makithina fihi abada. Kemudian Hal yastawiyani masalah. hal yastawiyani masalah. Ini sukses dari ngaji online. Kemudian Nggak kelihatan Pak Ustadz. Belum kelihatan. Iya, wahwa. Nggak kelihatan. Wahuwa bila ufukil a'la. Wahuwa bil ufuqil a'la. Fahasara fanada. Fahasyara fanada. Kemudian Alam ya'tikum nazir. alam ya'tikum
Nadhir, kemudian wa huwal hakimul khabir. Wahuwal wahuwal hakimul khabir. Kemudian Fartaqibhum wastabir. fartaqibhum wastabir. Kemudian Kahasimil muhtadin. pendek. Kahasimil muhtazir. Kahashimil kahashimil muhtadir. Wa Kemudian namarikum wasfufah. wa namariku masfufah. Kemudian Watawasau bil saw, marah. jangan saw. Watawa Watawasaw. watawasau bil marhamah. Watawa watawa watawasaw bil watawasaw bil marhamah. Diulang. Watawasau bil marhamah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Bu Iya Pak Ustaz. putri kedua ya. Putri pertama kan Bu Rehan. Ini putri kedua nih. Sudah semangat. Alhamdulillah ya. Terus belajar ya. Alhamdulillah Pak Ustadz. Hmm, Iya Pak Ustadz. stres Mudahan. saya juga hilang. Biasanya kalau bukan stres ya Bu ya. Biasa Memang. saya disentak. Nah, iya. Ternyata sekarang indah Ibu ya. Indah pada akhirnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus Alhamdulillah. belajar-belajar ya. Tapi Iya kita Pak Ustadz. Terima kasih. jangan pernah puas dengan apa yang ada. Terus ya Iya. belajar dan belajar sama Bu Rehan ya. Iya Pak. Hmm. Karena Terima beliau itu kasih banyak Pak ibarat Ustadz. apa ya Bu? Ibarat mata air Bu ya. Mata air itu Iya. yang semakin yang nggak pernah habis-habisnya dia itu, Masya Allah. Mm-mm. Kesabarannya itu yang luar Sabar. biasa ya. Betul. Nggak ada Iya. duanya, Masya Allah. Saya mah janji kalau dia belum meninggal mah nggak bakal saya kubur, bener Bu. Saking baiknya. Aduh, baik banget, Masya Allah. Tahu kalau suaminya pergi kemana gitu, marah nggak ya? Enggak, kayaknya dia yang nggak pernah. Tapi lagi sebentar dia di sana Pak Ustadz. Oh Mbak iya, Siti lagi iya, setahun aja. iya. Terus Terima kasih Ibu pulang. atas kebersamaannya. Billahi Iya taufiq terima wal hidayah. kasih banyak. Ya, Halaman berapa ini Pak wassalamualaikum Ustadz? warahmatullahi wabarakatuh.